Dobar dan iz Pronautike. Ovdje imamo jedan predivan Arbor 2009 215 AS Asymmetric sa integriranom krmenom platformom. Nosač pomoćnog motora je odmah na platformi. Plovilo je upravo kompletno ispolirano. Podvodni dio je ispjeskaren. Novi anti-fouling, novi primer. Plovilo od prvog vlasnika, registrirano je na hrvatsku zastavu. Ove godine je napravljen redovan servis, kontrola. Plovilo ove godine bilo u moru, tako da je voženo već. Iznimno velik kokpit sa sklopivim klupama, nosačima ribičkih štapova. U kokpitu su i zvučnici kompletni. Bazen za živu ješku. Komfortna kabina za dvije odrasle osobe, dupla skiperska sjedala. Humminbird GPS Fish Finder sa kartom Hrvatske, trolling ventil, električno sidrno vitlo, Smartcraft upravljanje motorom, 777 radnih sati. Kome je sretan broj 7, bit će zadovoljan ovim brodom. Plovilo ima svu ilustraciju, znači rezervni remen. Izuzetno uredan, očuvan i održavan brod. Cummins 2.0 QSD 115. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću. Isporuka na destinaciju kupca je moguća prema dogovoru. Hvala na gledanju.